Alright guys, tahun 2015, register 2016 punya Jack 800 Sugomi So tahun latest sikit lah, tahun baru sikit. So harga jualan kita offer 23,800 setiap potong nama cash. Kalau kredit loan deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Kalau pakai kredit card pun boleh, janji limit cukup. Boleh swipe guna kredit card, buat EPP 0% interest installment dengan bank korang up to 5 tahun installment. Alright, ada free warranty setahun untuk motor second hand ni. Kemudian kalau nak trade motor, kena jual motor pun boleh roger. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, kita tengok motor, jom. First, fork dia warna gold lah, warna merah lah. Ini Sugomi, so fork dia warna merah. Nissin punya kaliper kiri kanan, double disc brake depan. Alright, so tayar depan saiz 120 70/17. Ini driver also sport. Radiator guard, belly pan. Okay, radiator guard, belly pan, engine guard, IC project punya slip on exhaust. Tayar belakang kita bagi tayar lain, tukar yang tayar second hand yang lain. Tapi sebab dia suram otak. Alright. Lain ini warna Sugomi lah. So last tadi kita payungkan korang sound. So kalau korang minat motor ni, roger kita lah. See you next video. Bye bye.